نشکست هر دم کو به هیوین سردست وان حدیثین خودان آفران بخوشه ما بست دو او پیغمبرین به همان هست خواستن آوا بکن جیهانا آشتی بسردست لی بناو کردستانا حضور بلاودست ناو به این کاری به این کارا چنیان کو اوجی بن سردست کدواری تک برن هر سردمین گم حق ناودست دست بدست چاندان بون هوالبندی رادست اول او ملکان بون شریفا بو انسان جینه بجین evlehi helat dest sal nebun bikne u yek serdemi teni bimabest her afran u afiri berxedan diji çerxen dijberi mixabin xwest dil pedest u hest nebun ticari teni deh u 30 sal u lidu rawest ger bavermendî bû herdemî bi sicadê serrêv û dil serdest însan û ol bi cîhanê domandin hêstên asayî tim û tim jê xwest nebin hêvî ji dil û destê têk bir bi hîn serdemên dil şikest nifşên binû hat û nebiyan bila nebin qurbanên keraset خدان آفران حدیث شریفا بو هر اولین جدلی پیره خوست بو جیهان بجی آشتی دناو اولهی بو هر هبونین انسانی پارست گر انسان جیهان بجیانی ماین دوماندن به هر مابست آشتی انسان جیهان خوزان به حضور جینا هف her parestvan çeli Kurdistan çeli Helat Rojan cihan bi tev aşitî aşu jin avan